Anyang laki din! Sigurado ka kadeh nga umay kainton Sabado, Lisa. Ha? Ay, una na. Umayak nga umay. Iso apang nga asiyo kuma, tas saan nyo nga ilakla ko iti sabali ti bag-a na gusto. O sige, no kastati ko nam. Siguraduam laang nga umay ka, ta saan ko nga ilako iti sabali. Una na. Ang mamatan, ano ti gusto iti dayjay abag. Nangi naman ng branded mouth. Iso nga adaw ti mangayat agumatang. Una na. Umayak nga umay. Promise. Iso nga i-promise yung mat kanya. Asaan nyo nga ilakla ko iti sabali dayjay. Siyak ti manggatang. Narabyan ka man ang kumare. Nagapom nga eh. Ay na, nagapuak man ijay ayan ni Madam Damin. Asino man ang dahita madamdaming ibagpagaman? Asino kumapay ngay? No saan ani Madam Olivia nga glakla ko iti luxury bag? Kaya't mo asawan. Napan ka man ang gimatang itilako na abag. Saan kumare? Napan ko laki nita di ibagbaga ni Belen idi na minsan abag na pintas. Ken, ada nga ron. Hay, ada kumare. Iso na lang ang tadyak pa'y nagatang. Awan pa'y ngamin ti kwarta kita. Diyak pa'y naala ti talent fit. Ijay anya lakit din. Anya? Impa-reserve ko matkit di Imbagak asaan na nga ilakla ko iti sabali. Sublak inton Sabado. Una yung dahita akin na isem mo iti bags. Amo matahan, kumare. Napatpatid pa'y dagiti luxury bags ko. Ngam ti asawa. What? Itay ka pa yung urayan. Rabing, ngam kasangsangpot mo pa ilang. Napanamaya. Basta. Na, nagsaya ti panagdamag ko. Basta kit din, ti sungbat mo. Nagapuak ijay ayan ni Nana Olivia. Madam Olivia, napan ka man ang gimatang itilako na abang. Gimatang nga ibagbagamot. Adda nga rod ti makita nga imot ko. Bulag kaya. Addamot matama. Anya? Kun may sa, uray gumatangak. Awan parikot. Gaputak kwartak mat tigatang ko. Saan ko mat adawatin kan ka? Malawanan. Kasangsangpot ko pa'y laang, kastan ti paspasungad mo. Napatpatagdag iti bags ko ngam si kang asawa ko naktumot. Anya ngay kumare? Nagatag mo ka din tibag nga ibagbagam nga in-reserve mo? Daytoy man kumari Iso daytoy bag ko ita. Wow! Nagpintas mo tanday tabag mo? Ay wala, amumatan mare. Diyak kayat ti pangit abag. Uray pangit akon, basta napintas kan presentable ti bag ko. Okay akon, anya lakit din aya. Sika at talaga. Saan akas iti daduma di pangit dalang arudan, imitation pa'y ti bagda. Naglalastog da pa'y salbag. Sikakit dimat. Kasla syakmatin ti ibagbagam kumare. Gapu lang ta imitation ti bag ko. Apay, nalastog kaya. Dagiti kaarubak ti ibagbagak. No agpalastog da, nalabas. Ngam no kitaam ti bagda, ha? Imitation, akas laro-pro pa da, ay rurod kon. Manganan ko na. Itayak pa yung agay-ayab idyo kusina. Ha? Anya man dita pagbisbisiyam dita cellphone mo ya. Agpilpili ak namin iti lipstick ko, lakay. Anya? Lipstick mo lang. Una yan. Pangusaram aya iti lipstick. Unay kan kardo. Ipulagid ko dito'y ubat ka o tigatangag a lipstick. Ha? Common sense mo Lipstick nga rod, di usaran dito'y bibig. Alangan nga iti silang. Anya? Kasla saan ka ngagpampanunot? Anya? Siyak pa itong tidakas. Alaman, ingkalatan mangan.
Mga naktulatan no mabisina. Nay, kaslada parikot mo akar daw. Ay, Itay ka pa'y ngamin na palpaliiwan ka. Sinay ka, sinay. marurudak ngamin kinibakit ko. Ha, tapay manay. Di mo la sumardeng iti ka-order na iti pagpapintas na iti online. Anya, Unta ta, iso nga awan ti maururnong akwartami. Gapo iti kasjeng aramid na. ay uday ang ti asawam. Bagam ngamin na. Ibagam ken kwa na ano saan pa'y met nga importante. Aguray pa'y. Unain na kumamay, dagiti masapsapul yaw. Lawaan tata, no baga kitsak pay adi ti dakes. Anya, Iso nga guli makaklatan ko. Taaga pa kami laeng no baga. Amuyo mo ti ugali ti asawa. Saan nga agpaabak? Akin parcel nga, dahil naka-display dito sa hango ti Tersenam, kumare. Ni Lisa, kumare. Nabayatan mit kit dinalita. Apay nga rod, asaan na nga umay alaan? Makumikom siguro No sa anak asumadot inton malam, itulod ko iji balaydan. Umay ka? Saan pa'y kumare? Aglabaak ngamin. Naurnong timurang may. Si kalatan O sige. Ala, ilakwan nak nga rudan iti sabon a paglaba, mare. Tainak mo tan rugyan ti trabaho k iji balay. Wan bakit? Amok akwartam ti gagatang mo iti pagpapintas mo. Amok abukol mo abanog. Ngam kita am kumamo ba sita? Addang agpaiso ti trabaho. Ngam rumbang kumamo ilata nga agurnong ta. Parikot mo manin dagiti gat-gatang kapag papintas ko. Anya kalakit din aya. O naya. Ta saan mo ang mauawatan ti bagbagak? Sikati saan ama kaaw-awat ko nakmanan. Anya? No awan tinasayaat nga ibagam, panawan nak ditoy. Tama nga numadanunan na tajay rider nga umay mangitulod iti order ko. Kababain. Adda man ti order mo? Wan lakay. Foundation day jay. Usarak iti rupak. Tapno ad-adda pa'y apumintasa. Ay na, nagpintas mo tanda ta eyelashes mo, kumare. Ay na, umapalakman. Talaga nagpintas, kumare. Wan nga rod. Kan saan laang ati eyelashes ko tinapintas. Agraman ti akin eyelashes ko namutan na. Ala, wan ka di. Kat, naggatangam nga iti dayta. Inorder ko laang iti online, kumare. No kayat mo, agorder kamat. Ay na, nagpintas ko naktumat. Ang mga no aganak kapay iti doa, no makita nila kay mo ti kinapintas mo. Anya? Ay, sika talaga. Wan, kumare. Patyan ka di. Agurdarak to ako, mare, no addan to tinawadwad a kwartak. Saan pa'y nga ita? Ta saan pa'y mag nga importante? Una, no maka-order kanto, isuro kanto no kasano nga ikarga di tamatam. Aywan tadyak mo, kumare. Amangan no masulak ko pa'y timata. Ay na, naimbag ta nakalukat kan, kumare. Aywan kumare. Masapsapa nga talaga nga agluklukat itnan. Ibatik man kan kaaday to 600. Apay tayo ta. Pakitid mo to iti rider. Kan pakialam to matan ti order ko. Sana all. Adda man ti order na sumangpad. Anya day jay. Make-up kit ko, kumare. Sana all talaga ako nakmanan. Papanam namin intaya. Inak agtrabaho tapno adda manen ti igatang ko iti bag ko. Adda nga min manen ti nakitak ala ko ni Nana Olivia akabarbaro abagket. Ha? Louis Vuitton day kat. Ay na, nagpintas si ka. Iso ama panak agtrabaho tapno magatang ko day jay.
Malain kan. Ate, order ko di mo liplipatan. Thank you. Hay! Apo aya, kunak lakit din no si daan data imot mo. Saan mo gayam? Make-up kit ko daytoy lakay. Unay na yati kastoy. Kunak angamin no gimatang ka iti sidaan. Iso asaan ako na gimatang. Awanan ti gatang ko, tanay kata ko niti trabaho. Anya? Oy, di nakman angawon akas na si Kakardo. Anyat pa nagkunam, agang angawak aya. Ibagbagak lang arudon ti pudno. Anya? Ay, kasano tayo nga rod itan no naikat kay ti trabaho. Kahit, anya ngay, saan man asyak ti pagsaludsudam ti kastalisa, tamangan no at dapay ang makapungtutak. Agparparikutak ita, gapu iti pan nakaikat ko iti trabaho. Ngamsi ka, agsangpot laang dagiti pagpapintas mo. Anya kalakit din aya. Anya, naikato nila kay mo iti trabaho na? Ay, wen kumare. Apay ngay ka no, anyat makagapong. Diyak mo kumare. Diyak met ngamin makasarita ni Cardo iti nasayaat. No kasarita ket napudot ti ulo na. Anya? Basta tinakuna na kanyak. Ket adda ka no ti katrabahuan na anang dadael kan kwa na iti bosda. Una yan, di kasta? Parikot ko talaga kumare. No kasano kami itan. Sapay awan apulos urnong ko nga uray adda trabaho. Hay, dayta, di bagbaka kidigan ka. Ha? Naskan nga gurnong ka, uray sagkabasit. Tapno in case of emergency, at da mausar. Among mata nagriga ti biyang ita. No maibusan ka, kat saan nga aming asitgam, kat adda maipautang da. Awan angarod nung kastamare. Parikot ani Lisa ita. Ay, wen kumare. No ti sweldo na mo't kuma iti pagtrab-trabahuan na, kat nagsave-savings uray basit laang, at damat kuma ti usaron da ita nga awan trabaho nila kay na. Awan tanapan amin iti bags ken pagpapintas na. Anya lakit din ngamin ayan ni kumare. Ipangpangruna na ti pagpapintas na, nga uray saan mat nga iso ti importante. Hay, tayta nga rod mare. Dayta ti makagapo, no apay ka na yun agunget nila kay nakenkwana. Ngam, apain na si ka. Agnaka man kumamutan ita, taawanan ti trabaho nila kay na. Ay, wen nasaya at no makasapol na dagos iti paggidan na. Ken, adda ti pagutangan da iti kwarta. Ayda, nasaya at nasabat ka, Lisa. Ha? Nana? Saan ka matan ngayon imay ije paglaklakwak? Ada ngamin madan ti kabarbaro alakok a bags. Pasig nga original amin dagijay, kan branded pay. Nana, pasensya kay kuman. Ngamawan kwartak ita. Ha? Itaman pa'y nga awan kwartam. Kas lagang angaw kamot. Sa anak nga agang angaw nana. Talaga nga awan kwartak. Kastaya. Ay katwa na. Umay kantulat ta idjay no adan to kwartam. Ambok ang magustuam dagiti lakaw. Wen nana. Ay gayam. Adapay tilakaw kapag papintas. Anya? Ada nga mintimpaw itagiti anak ko nga da abroad. Isu na laang, tanangina. Gaputa original mutlaang kan branded dagi a pagpapintas. Umay kantaw. Da kagaya main. Wen lakay. Ala, awan ti bagas. Kan awan ti sidaan, makamuka. Anya? Hingka gumatang iti tersena.
Gumatang nga ibagbagam, katawang kwarta. Kay alangan mo't asan tayo amangan. Anya, Sikat makamo iti makan, tas sikat ada trabaho na. sa anak pa'y nga rod nagsweldo. Ala, ingka umutang no iso. Sana mabalin asan tayo amangan kunak manen. No awang kwartam, ingka ilako dagiti ado a pagpapintas ken bagmo. Ay sana mabalin. Napatpatagdag iti bags ken pagpapintas ko. Na. Inaklaangan umutang iti tersena. Bayadak to no makasweldo ah. Anya day, ngay naramid mo? Kardaw! Kardaw! Oh, apa ya makaungot ka? Salbag kakit di nga asawa! Nadadaal sa amatan ti panunot mo! Nagkunakan ka amapan mo ipaburak dagiti lipstick kan foundation ko? Kan dagiti daduma pagpapintas ko? Ha? Kat iso nga ro tayo ti pasahokan ka pang rabyam. Anya? Awanan kay tibayin nga asawa! Dahito iti kanam. Ti impaburak ko a lipstick kas kadaan niya di ta pagpapintas mo. Total, dagito'y matinapnapanan dagiti kwartam. Anya? Pulos nga awan urnong mo. Gapo iti kinaisim mo iti pagpapintas mo. Asaan mo't nga importante. Ay na! Samatan kardo! Di nakpagsasawan iti kas, tas si Kaliza. No di mo kayat nga isarunok nga ipuor dagiti bag mo kunak manan. Anya? Ala! Padasam ta si katipor ko! Anya? Payman? Ay, saan lakay? Saan? Pangasim. Husto kumamatan dagiti lipstick ko ngayon paborak mo. Saan mo nga iraman ti bags ko? Salbag ka! Manipod ita. Isardeng kunti panaggatgatang ko iti pagpapintas ko. Una agti abasto dito'y balay. Promise lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.